Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kibalaban persauto bakla. Lani bandalan bakla. Henry kajay karman. Kadai hakita kiba angut. Barwanra ya kajay kala. Haupa. Hagabaning kondo. Nai kublay ni kapor. Kaya strong pillar. Ibadah Presiden Joka 17 North Long Constituency Baperiat ini jalan Hanik Janbib Kumju Ngai Brom Barai Kublai Yaki member Borok Joka 17 North Long Constituency Kiba Latri Istom Man Penbit Penbiang Yani Kapor Kepementah Ngai Kublai ke Banhun Tamban Sulong Kinong Pekai Ingat kem Nakajing duai kajing pirat ka jongpi. Bai ba den. Inong sukut panong tanong yalang jong kaseng. Henry ngin petik na. Bai long unaw yalang jong kari. Bat ka jaj beriu. Ka ba ka jaj beriu. Ka jela ka anut las lemba. Nilai yakikam berat ba. Pemai komnong yalang. Nginum don jeng atatin namang ida WI hakini ki kendat por kajing temu ban pentobia ya kajing im gujong i kadai tang na benta balatin thot palat namar kanong rim kebangi don ai kublai kerpang ya baro ki parano yake ba ya kalingko jong ajat penriu leng ba kaseng VDP nanu ma banjir kerteng kiwei ibadon ang ni baro ada puan mantan nak wega jalang napok mawas nai kabrega senong umat kabagi tip lang baro bangiwan klem song tat banyai na kawai ke jaka sekoi ke jaka ngido tia ngido dem namar ngilinga ngi pisa kei ka banja ya ka lawai lada mangi ka menta lani ka pateng ka pementa ngisuhun tang banlong kinong pekai kadon ka jilpet ken mau ko pai ba ya kilai ken hun kawai ka ken hun ka ba pelong ya ki banja ka ba ar ken hun ka ba pekai ya ka jinja bat kawai bat ka balai ni ken hun kam tip ka ei ka balaja tungin keli ke jala dia wan manga wai jengkeran ni kapur tungin keli hakano na padagi ni kiken hon ngidon lagi don hakakin hon kabagi pulong yaki ki banja nengi don hakin hon kabagi peka ya kejingja nengi don hakin hon kabagi aktif kai kabalaja minum sulong tangkinong pekai kapur kadawa ngiwan ni kapur ko pai ba sapi wanung subakla kamde yang tak election ka party ka jongi ka seng VPP ka voice of the people party lapan kaya ka halor ka nongrem ban rating kong ya ka pamsap nomor lemba kalenti ban rating kong ya ka pamsap ngila ban petikna ban wanra ya ka sensyar ka kadar ka pakhoy ka pasuba namar kombolong mentasan puar keligi senam ngimdon syu kajing kuat kajing suba kadon tang kajing to kajing luti bar kajing bando yaki hok kabadai na kabenta ban pene bar ban ai kemti sakal lawai jong ki longdin ki pateng ki banawan ai kuble ya pi wei ki pai ba ki ba lom lang saudong kanom long le dai kani kajing keduk lang ni kapor kajing wan ke jong pi bat ngap ke ai ka bagidon baria thu ya pi ni ko abanog ya pi tang ni kawai ngem sem dora ni jaka nan ngem sem la rum seni kaseng nan ngem sem la thau ni kaseng baria lam bakla ya ki pai pa nan de bat pet thu bakla ya ki pai pa henry ban kren ni ka hok bat ke jingsha ban le tang ka badai dei su tang ka bha henry ka por ka dawa bang dei ban le ya ka badai ai kublai kerpang Hiram basnong ke dor basnong i brokoi kabla ainat yang i kong kaseng hari ke janmi bagin wan ban pensai sapi sapang kata luk ayukta luk ayukta ke ei ko pai ba pidai ban tep pai ba
Penduduk Syai, penduduk Sotu, namar mengisau mut dah kejing penjop ke jongpi, ngila persyang ban pendep lah ke jong ke kamram, ke deiti, ban kejing kekli. Hapo assembly, ngila persyang berkeren, yakibat oper-oper. Rebun sin, namar pangimdon ke number ke babiang. Bun sin kita kecekeren jongi. Dia bisa melalakan poi, syakatong. Henry kani kasing. Kabanong suhon, lani pan sukot no tang manile collection. Mereka kasing kabangin perkat kai kabanca ya kapateng. Lain mat kadau. Nila kular yu pai ba. Laga dawa yang i po assembly. Laga dawa yang i hapo madan hapo surok nginom tiatai, nginom pelerekai kapor, kabu pai ba wai na kapanta jongi. Bangin long sita kira nong mikmat. Kibanlong kinong yasad, banlong ru kinong tawan. Kumangila kular, nginyay kular ya pipai ba. South League constituency, kibla pencot don burom yangi, ngada slow sarong pula. Namar bakadawrim kajok yang kapisa. Denmark kadau. Ni kular ya pitang ni kawai. Bat kumbang inod ban kular, nginyay kular, banginom ya peng lano ru. Ya kasuki bat kalawe kata kabangi kuah kan kular kamat jompi till our last breath nginom compromise ya kasuki bat kalawe jongki longdin ki pateng kaloka yukta ngitip paro tulang tip syai sisu barden balong noelam isa pensyai kamba halor kani ka benta Ringa aku memilih nak ni ke konstitusi ngaku akan mai pang. Hasoban sedang ini ke jalan. Lok kamu dia pipai ba. Ayukta ketika commission ketika yeshari jauh pipai ba. Kamdei ke department jauh chief minister ukolat sama ne jauh ke MDA government. Keloka yukta kadai ka khon jong ka lokpal kadai ka an kabla pas lembaga parlimen bat ka lokka yota kadai ka an kabde bandon habaro ki state namar ka section 63 ka karensyai wala patha bandon kita ki lokka yota kadai bandon ka an badai ban petre kam ya ka long hiru klem bakla wala patay syai bakajindon jong kaloka yokta. It will not end just as an enactment. It should be full function as a loka yokta. Kadaban trekam trek kumbala pen kamti ka. Kabasosi pa ba pilai kay kabaja. La persyang bantuklar daw chief minister. La persyang bantuklar da MDA government namar kadon KK shalandet. Kalau kayo ta kadai ka autonomous body, kadai ka independent body, kadai ka judiciary body. Ka institution ka baklan jompi upat ba. Kamdai jong government, but kamdai ka department jong ka government bakala but infringe. Kamdon ke jurisdiction nakaliang ke executive lani nakaliang ke government bahkan infringe lani bahkan tamput halon kalau kayo ta kawasongsi pa ba pek kajimut nakabenta ka lokayo ta kawan kum kaan kadai kaan bat kadai ru ban priyo ekahok kini ki artli ginongrem kaan bat na kabenta kahok kajong lu kajong iu pai ba kenapa la ban bishar kenapa la ban ujor ya ke hikam bamsap hikam palatput kabaka department lani kita ki office sarkar lani ki officers lani ki MLA lani ka government kabala ban perking na kabenta ban rating kong ya ka bamsap kabasosi pai ba PE
na 2,000 kasau bala sengya bala pelonganya ka loka yokta ka basosi kalong mentang mara sa kaway pat ka benta ka jingduna ka balong kata ka floss hakani ka ak balay ko ang ipigaran jingduna namar baro sikata ngi ko kaseng ngi dawa bade bari instate ban penne biang bade ban withdraw ya ka notification ka ba lam pendi lembaga government hawraway kita gilangot ki officers namar kani kam simlong full fledged kam sim la don kita ki full bench ki bala ban sim ya ta ka jingu jor ki bala ban sim jing toket na ka bata ban charge sheet na ka bata ban evidence baban persitom kebasosi kalau adu ajar kasau hadu menta shiphausnam dalor bakalo kayo ta kabasay kalong bakakren shy but within 1 year hapo sisnam dayban pentri kamhok but dayban pelong yaka kata ka full fledged lokayo ta hendai kamlong pa udon tahu chairman marway nadu bala penlongan hadu menta kumlu chairman marway un sim ka kies un bishar bat un rai kani kiji persang nakaliang ka sarkar bakam sim la ai ki brio ki badai bandon ha kata ka jinglong membership ha ka jinglong member hapo ka loka yokta hapo ka jingdon jong chairman kani kiji duko jong kani ka namar takadaw pa ba niwan ke chapi namar ngila persang bagi nang yai persang nginomong nanunuru bapi ai tang sawut henrei kei ka baplai ngin persang ka babatam kenang ba ngin lapat ban pentikna bagani ka bamsap bampong kadai ban petkut hakani kari ke jongi sosi menta haka section jongi ka kapan pau balada kimam balada chairman upang lani kidon ki daw babang kiar bon lokong chairman apo office lani kapon kapur kapo hab lesi uklat no nrei governor uhapan tung yo senior most member na preng kaloka yuka kabasosi kabadan hadu menta tang chairman marway balay kam sa balong full fledged namar kadaw kadai namar bakikwa kan pentrot ya kani kai kani kayin syari jong pi upai pa pini ban pit namar kadaw ngiwan sapi ban pensai ban khot ban wer namar ba kani jong pi timba piru piawan peni kapor hanu kapor kabalong ka jingdawa kabang ihaban le persya kamtom yani ka sarkar bamsap kabasraman buri kabasraman tebay miao kabapersyang nakapor kapor honorable chief minister jong kamay kaya upapersyang ban full ban penbi banyalang bakla hakani kapor ngapo abanong honorable chief minister you can no longer fool us. You can fool some people sometime, but not all the people all the time. Pila banyalang bakla your way batang sipor Henry umday ya baro bat man kapor tipai ba niwan sapi ni kapor ni ko abanong ya pi hoy election kijan ya dona kamat pero kamat sutu namar bakani kajing bom siem kia jong pi gong ki pai ba ban perkat jelio haswa ban rai kapelong bagi US sarkar kumne ku pakalong di kwa amar takadaw pinso thu shai bakani kan lokka yokta pai ba kadai ka anti corruption bakani kajing persang ban tuklar jong ka government ya ka kamram jong lokka yokta kadai namar baki kwa ban pentrot ya ka namar kani ka penpau syai baki long for corruption umday against corruption temat kadaw ngakwa berken tu berken pam ya pi pai ba kani kadang dai tang gajing serang kani kadang tang gajing serang warong bakrakut gajing sya lebean ubriu berdai jongkaan haki briu babanan iba bright star marban yang pitip ha
Kibriu kibamdan ka plate, kaniyang plate, kibakador, kiday kikawot. Kawot dies many times before death. Kikawpot, kada biyak bonsin. Shwa bakin mat, ya keceliap kebasisya. Mangingilit po assembly, nalor pangilit ban present physically. Dalam dia, kita buat ya kan name plate. Henry, kebasosi pat. Bagi beliau babat kaan kindul kan buri na dia namara bagi dia kiriu sniu Henry ka party kan sim ya ka lenti ka bolo ka sinjam ka batinge kenapa kini kiki baro kenunga ban nangyay ja hakipor na wa dada yang i kom kinong mikmat dada iba bright kom nong mikmat ya mali bron burom to ka mali idang sya ya ban mat kom kini kan lutam ya pi upai ba naman terdaw pa iba nganom sim sibon kapor Dr. Ricky Sengkon idon ya kaban kren hakmat jungilang baro bat kamtam i presiden barangba iba arden temar terdaw to sotu syai bakal loka yokta kamdei jongno kadai jong pi pa iba long balapan kre naman terdaw ngentep yang jing sya bagi em man kasni henrengen yap sisin mat kadau kani gari kapor kacing dawa barka khot yang apa dia pi bagi long di belah penkre nomor kani gari riti sensar pai ba nginungla panaila bakat government ani ka sarkar bakan le donbor bakan sensar donbor halor jongi bar halor ka chela tani ketin pai ba saisien ublain dorekat ban kerku ya piwai bar kantam le bonu snem tu angin ma ya kita kijing kela tu ai bonu snem long babah bar kijing kela tamdei no snem kijing kela kandei na pi kumlu ngilong kijing kela ya ni kecela ka bait ka jomi saisien kumlai sipun blai dorkat ban kerkulang ya ni paro kumlai sipun ha